think women emancipation oba omwenkanonkano kyasigala nga political tool ya Mwami Museveni. Ezira mwenkanonkano gusinga nga omuzaire okuboneka nga izaire lyoli bisa bulungi. Bulingira for the past 20 years Mwami Museveni abisaati abaana abazaire bano bazaala naddala nga ye political leader. Kuba abaana abasinga Mwami Museveni abavunaana obutamuwagira. Era enaku dino ndowooza obona abasinga ku kitebe kye NUP okulira baba maama. Omwana wange bamugema ng'agire kukola. Omwana wange bamugema timwidi wali. Omwana wange bamugema bamukuba emigo. Omwana wange bamusala ku bino. Omwana wange bakola bati. Bino ni bino. So Mwami Kalyo, women emancipation yandisookere ku idembe eri abaana bamama bano bebazaala. Now tuire ku even economics. Oba ebyenfuna wawulire ido erajanire maiso ga Mwami Museveni tibona ku Mwami Museveni nga awunze aido yawunze ngomukyala ali mukati baba odinga dago badiri nedirwa ati nedia myoga oli kukadona badiri ati neda PDM dona badiri. But most of these programs didawo nga Museveni akobya abantu manifesto ati we mumpe ekisanda kuluno esente diamond kujja kudibaletera mu kino. Zenda kuwa live examples. Esente Deveta Women Fund. Ewa ife tufune milioni 408. Yes. Ayed singa dijamba kansala. Bafune ya abakyala babiri ku kyalo, bakansala abo abakiikira abakyala ku district. Bakole ebibiina. Bwe bafuna ebibiina daja mubo. Mazoka ngeba bayi badiko da youth fund. Ayo goti musango gwa president. Gwa president anti se culture y'okutwala ebintu by'omu omusolo byo Mwami Museveni yabitongoza era it is now official nti botayibo bamusiru mu government ye. 2 lingirira politics engawa y'ebifo. Rwanda netusinga okuba n'abakyala abangi mu government. Aya abakyala abana Rwanda webamuwa ekifo aba with the power. But today ni mukyala Nabanja the most powerful woman mu government ya Museveni ngotoire ku arupo balumukira wasale omusada atega they are more powerful than sale muchi mu government atali mu line. So omukyalo omusogoli kumpuliza batakukoba nge yati oli wa kitalo kuba nabe ekitalo betuloza ndi ba kitalo mu government ya Museveni abakyala namba 2 wa Uganda Jessica Arupo ebiragira bitola wa Mwami Sale who is just a mere presidential advisor mu hierarchy ya government alinga namba 10. Aina webiragiro vice president wache wa Uganda. So omukyala ndoza baba ko ate ayo twamuchise nkubaza muhidiro mukali mu lukubawo. So nze kyendi basaba balinga abamativu neche balina. No fear but yabuga bakolechi ko bagazako kuba sepichi nga bakobati baba weidembe bakyogera bani abogera abakyala bene owe bisemba kyayogera atyo idembe ki ayogera awo naye kunonya akawogo obana baida kumizinda kuno kuwana Mwami Museveni. There is no idembe abakyale balina kuba ndikwendo kulule bagema abakyala baba tiginia nga bali kwekalakasa okwemirembe. Bwe bagezaako kwekalakasa tobabona kyabatuukako duzi twali muku abakyanga bali ku anti parliament Mwami Museveni atubandanga tumuyambe kutulwanisa enguzi baje okumuyamba ko lwanisa ki baba kubajeke abali mu mpale badiyuza abali n'obulega babuyuza ali atenga bali kukuba abantu bana kazaire beyiwanga betwandi baile nti buli omwati ogema buli kibaawo kituwe ekyokwega. Ekintu kye tulina okwega saawa eno ku ndogere neyo okuba nti abakyala n'abakyala nti tukozesebwa bukozesebwe nga poni oba ng'endobo we bagitaako entanko n'okola ki n'olya era ebiseera bituuse ojja kutandika okubona muno n'abakyala botabonako ab'emyusa abambala obulungi abakola ki nga bali kujja okutyama mu meeting n'abakyala abatasobola na kugula sabuni wa 10 aye nga bwe bali kwenda okumatiza ati muli buki muli bulungi kuba okumatiza omuntu oti ali bulungi kitegeeza nti there is a problem. Omuntu okuba bulungi tomumatiza nti oli buki nti ayime wano oyinza okumatiza nti ndi comfortable mu studio kuba ndi comfortable tiwetaga kumatiza entebe ya Baba FM jempaire eri very comfortable. Do you need okuva Kampala oyido nkobe nti ndi comfortable. So abavange Kampala nga baide nokuba abakyala nti muli bulungi shame upon you. But
ate embere eno mwami mbaza jali kwogera ku y'okwesobozesa okuba nga busobola okwekolera ku ekikumi mu butale n'emirimu okuba nga gisobola okuba nga emirimu egyali nga tijaibwe basobola okujemerera mu bagikola twenda tuwogane tulingirire ku bivaamu omukyalo ono asasula omusolo gwagala n'omusaada gwasasula ekyokubiri abakyala bano abakola mu butale embeera ebakolera mu nnungi ekyokusatu obwavu butaliza omukyala n'omwami oba n'ebirala ebyo ekyokusatu kyetuli kwenda okumana lwaki abakyala basosowazibwa ino mu kampeyini ayo bituuka mu kisanda tibasosowazibwa abakyala bebawananga mu kyali ati nimwe benensi lwaki we bituuka wano mu kugabana tibasosowazibwa bamamba baifa mu kyali yabawuuna okujja okukola gavumenti etairewo nkola kinti baba we bakungula maama nga alimye baba mu makungula n'abakola ki n'abataka because tulina oba practical fine owereza PDM wakuba oti abakyala babawe abaami babawe era watawo ni percentages nti youth 30% women 30% this 10%. Now wekituuka mu nankandi webanga oli serious about okwimulwa omukazi lwaki omuwagira mu production and waleka kumuwagira mu harvest why? Because it's deliberate. Mwami Museveni ni bwayenda nti omuntu webusemba talera atasulayo tasulayo leero but achidi bulungi nga bamukoba kwati muna tuteewo minimum standards mu local government na buli ku kifo nti omuntu alina okuba eyasoma obwegerese buti akati amwenda kunoonana kuba na kyalo bange so abakyala bano bona idinga tibalina kuba na sente kuba bani sente tibafugika iwo chidi bulungi ndi mukawa abakyala basiba baba bakoze eki basibye so ebyabatamanti balimye ebikado bingi baba frustrated bakoze ku business baba frustrated banka dili kuba nonye bagula bamalo okusomesa abaana babasaba sente nga abaana bamaze okusoma kuno muzeyi Museveni abasala besi bakitole bamwima obulumbusoga abalera nazaniranga obuzanire nga ida yaogera ni statement agemagate ne yatenduka mumpe kodi na ile yakola ati aida kulonda na yaka but today wetoga 3.8 million basoga basaba bakati betukoye ebyo so abakyala mulina kuongera mu bwongere kuba aje okubatoolayo eyo mu bisenge y'emukali nimwe bene ezira munabyafuzi yena aje akola ki aje kubatoolayo ne Aziza